Rusija, grad Sankt Peterburg. Dvorište stare stambene zgrade. Držim telefon u visini glave. Neću proći ovuda, udarit ću glavu. Kako bi se normalno hodalo, ovdje je skinut sloj zemlje. I učiniše 2 koraka. Pogledajte kako je nizak prolaz. 2 vrata u zidovima s obje strane prolaza. Također morate sići niz stepenice do vrata. Ova vrata imaju 2 stepenice prema dolje. Druga vrata također imaju 2 stepenice. Je li to doista ideja arhitekta koji je izgradio zgradu? Stvoriti nespretan niski prolaz sa stepenicama. Ovdje je razina asfalta. Evo koraka. Evo kosi da ne razbiješ glavu. Zadivljujući arhitektonski projekt za glavni grad Ruskog carstva. Povjesničari kažu da su ga tako izgradili. Ali ne znaju objasniti zašto. Pogledajmo zid kuće pored ovog prolaza. Nalazimo prozorski otvor. Prekrivena metalnom mrežom. Vlasnici prostora nisu našli smisla u tako niskom prozoru. Ovdje je ugrađen moderan dvostruki prozor. Ovdje je i prozor s dvostrukim staklom. Očigledno ovo je jednokrevetna soba. Prozorski otvor je malen i nepravilnih proporcija. Ovdje je nekada bio običan prozor. Prozor je bio napola blokiran. Iskopali su rupu, ali je bila ispunjena zemljom. Pokazujem ti s druge strane kuće. Evo niskog prolaza. Ovdje su prozorski otvori normalnih veličina. Ovaj je prozor ranije imao istu visinu. Kao prozorski otvori iznad. Ali kuća je bila preplavljena tekućim blatom. Polovica visine prozorskog otvora bila je ispod razine zemlje. Trebate dodati 1,5 metar prema dolje, a kuća će izgledati normalno. A onda neću vrhom glave dodirivati strop ovog prolaza. Kada je zgrada izgrađena, ovaj prolaz je bio mnogo viši. Ali onda se nešto dogodilo i cijeli grad je potonuo 1,5 m niže. Ljudi nisu uspjeli sve iskopati do prethodne razine. Jako velika količina posla. Ako iskopate do razine na kojoj je prije bila površina zemlje, ljudi su radili minimalno kako bi nastavili koristiti zgradu. Zato su prolazi bili tako niski. A prozori su ispod razine asfalta.